Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Aleksandra Nikolić je prekinula tišinu nakon što je Filip Car napravio haos zbog njenog novog dečka. Nakon što je objavila sliku sa svojim novim partnerom, Car je krenuo sa oštrim napadima putem društvenih mreža. U ovom videu otkrićemo šta je Alex imala da kaže o skandalima i kako planira da se nosi sa ovom situacijom. Filip Car, bivši učesnik zadruge, nije mogao da prećuti kada je Aleksandra objavila sliku sa novim dečkom. Njihova turbulentna veza očigledno još uvijek izaziva buru emocija, a njegovi videoklipovi puni uvreda ubrzo su preplavili internet. Aleksandra je, međutim, rešila da ostane iznad situacije i oglasila se sa jasnom porukom. Svi koji mi šalju klipove u kojima me on pljuje, molim vas da prestanete, rekla je Alex. Očigledno je da želi da ostavi prošlost iza sebe i krene dalje. Njen fokus je sada na novom životu i vezi, daleko od haosa i drama. Aleksandra je, u svom odgovoru, jasno stavila do znanja da nema nameru da se upušta u nove skandale. Neću pružiti nikome skandal koji traži, dodala je. Ova izjava potvrđuje njen stav da više ne želi biti deo reality drame koja je pratila njen odnos sa Filipom. Sasvim je jasno da je Alex pronašla mir u novom odnosu, dok Filip nastavlja sa provokacijama. Iako su njihovi putevi sada odvojeni, tenzija među bivšim partnerima još uvek nije nestala. Šta vi mislite o ovoj situaciji? Da li će Aleksandra zaista uspjeti da ostane izvan skandala ili će ih Car nastaviti podgrevati? Pišite nam svoje mišljenje u komentarima, lajkujte video i zapratite nas za najnovije vesti iz sveta realitija. Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima.